More music on trendybeats.com. Who have done it though? Itegeko nawe magenda yora icyo bita itaka. Enjoy. Of the national team of Rwanda. And we thank you so much to the Honorable Minister of Sport who is presenting the trophy to the best player on the tournament. Congratulations to Leroy Jacques Michels. FIFA Council member Sulaiman Waberi ndetse na nyakubahwa minisita bageze igikombe kuri Jihad Bizimana kapiteni wa Amavubi. One more time Rwanda. One more time, Rwanda! And we thank you so much, our dignitary. Thank you so much for helping us award the FIFA Series medals to the champions today. Thank you. Rwanda Amavubi BNB Kigali FM BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza bana corner Nazara basaba ikipe EStOnia bararangara umusore muto bita Jacques Michel mukuru bahagaze mucekera passe arakuramo miza irari yatereka mwizamu ariya Amavubi bibiri ikipe EStOnia yikaranya unatemwe EStOnia duha umwanya wacu
ya ba bashaka indi baduhereza FIFA series ntirangiye na ziri bashaka izindi nk'ebyiri bagerekeranya ziza ry'Imana yaba aba bahungu ni ayawa u Rwanda rwazanye abakinyi pe yaba ba uyu muhungu we nimero 13 so atazasiste Jacques ni waratanze assist yagukuramo umwuka uyu nguyu liberi akazi nkangisha EStOnia ngurumva harya avukiye Fuadi yakaza ishimo birenze turashimira Imana cyane kuko urabona imikino myiza twagize ibiri tudomina ama equipe dutsinda ibitego clean sheet nakubwira ko dufite equipe nziza ni ibintu by'agaciro kuba uri umukinnyi umudefenseur ugakina match ebyiri ziri ku rwego nkuru nguru mutinjizwa ni ikintu kiba gikomeye cyane nakubwira ko ari abasore beza bose turakinana amiri tukinana muri ligue imwe bose turahura namwe mwabyiboneye ko bakina n'abakinnyi b'abahanga twagize umugisha wo kubagira ntabwo nzi ko ari abanyarwanda twaraganiriye gutyo gusa nsanga ari abanyarwanda ndabaprofita rero kubahuza n'ubuyobozi babaza kudukinira ni ibintu bishimishije cyane ndashimira abakinnyi bagenzi banjye ndashimira staff ndashimira abanyarwanda muri rusange baje kudushyigikira ni ibintu mu by'ukuri umuntu adafite ukuntu ya expressing ni ibintu birenze tubizi ko turi bukine n'ikipe ikomeye ariko twari dufite organisation yacu twari dufite uburyo turi bubabaze dutuje ariko twagize Imana bicamo so we are very very happy. I don't know how to say it. I think ko ni navuga ko ari nka mentality yahindutsemo n'uburyo ashaka ko dukina kuko urabona iyo mwitoza ibintu mugakora ibintu mu myitozo umutoza akaba strict ko mugomba kubikora mugatuza most of the time ari biba successful ushobora kwangana gose ko tuzatinda match zose ariko akenshi iyo mugerageje gukora ibyo abatoza basaba kandi mwana byitoje ibintu bigenda neza. I think ko tugomba kugenda step by step ntabwo tugomba guhita twumva ko twabaye ibitangaza tugomba gutuza tugakomeza tugakora mungu turi kwa gatatu ibintu bivuga ni meza 6 aracyari umwanya muremure ko objective niyo ngiyo ariko ni step by step. How do you feel? Look at these people. What can I say? It's amazing feeling, you know? It's amazing. It's amazing. We're just here to inspire the kids, you know, the future. And I think we did a good job, you know? We are very pleased. We did I think amazing job on the pitch. We scored the goals that we needed to score, and I think we deserve to win the cup. Nitwa Dr. Dusabe Jean Claude. rero ni impano abantu muri timu ya Grenada bahaye minisita wacu wa siporo.